Adem ya, urip ning kampung pun mandu ning kota iki. Wah, nasi tolong urip. Ngomong-ngomong mah, petang kita kan mulas. Bising lah. Duh, iya dek amat. Sapa sing ning kono kon? Iya pai, gali masih Ahmad. Tak kerjani pisan sira. Weh, lau bisa kita hilang kan? Iya pai. Laju nih mak. Sen kena balik ke. Di sana kita kan ya. Lagi apa sih Rani? Wis tuwur ke celana blungu. Oh, gue yang hilang. Apa nih sing hilang? Celana nih lah. Masa manuke. Enak. Awas ya. Ning kene bukan ana perawan biasane wake perawan lewat. Waduh. Wis kita arep nduk ikut cepet bel gedang. Sira arep ning endi? Kalau nih kita ke. Sah sume. Oh. Endi ya? Sana kita hilang kan? Wih. Oh, lihat mah. Sana kita deh. Iya, apa nih? Sapes, ndokon gini-gini ya. Wih. Malah kekelim celana kita kan. Satu, dua, tiga.